Bigirimana Bedi ndetse na Bayisenge Emery bari mu bakinyi batakinye umukino ubanza wa Rayon Sport na Singida Black Star. Bari mu bo yajyanye muri Tanzania gukina umukino wo kwishyura. Hari mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki ya 24 z'uku kwezi kwa 9 2025 nibwo Rayon Sport yashyize hanze urutonde rw'abakinyi 22 izifashisha ku mukino wo kwishyura mu ijonjora ry'ibanze rya CAF Confederation Cup. Urutonde rwagaragayeho myugariro Bayisenge Emery umaze ibyumweru bitatu yaravunikiye mu mukino wa Gicuti Rayon Sport yatsinzemo Vipers ibitego 4-1. Uyu yongerewe mu bakinyi ba Gikundiro berekeje i Dar es Salaam wa gatatu tariki 24 akazafasha mu bwugarizi bwayo gukirimo imbaraga nke. Uyu gusa utegerejweho kongera imbaraga muri Rayon Sport, ahubwo umutoza wayo Afamia Lofty azifashisha na Bigirimana Bedi yifuje mu mukino ubanza, ariko ntiyamubona kuko yari afite imvune itari yarigeze ikira neza. Umunyezamu wa Rayon Sport Drissa Koyate wagize ikibazo nyuma y'umukino uheruka agakora impanuka, nawe ntabwo yajyanye n'iyi kipe, akaba yasimbujwe Mugisha Yves. Abandi bakinyi Rayon Sport yahagurukanye nabo harimo Pavel Nzira, Serumogo Ali, Shimimana Emmanuel, Yunusu Dianye, Cindy Jesus Paul, Shimimana Fabrice, Rushema Chris, Mugisha Presse Michel, Bayisenge Emery na Tambwe Ngogo Grual. Hari kandi Niyonzima Olivier, Ishimwe Fisto, Narindwa Aimable na Golama Ndayishimiye Richard, Mohamed Sheri, Habimana Yves, Adama Bagayogo, Basanya Kolagma Aziz, Tony Kitoga na Harerimana Abdelaziz. Barutahizamu ba Rayon Sport bakomeye Farenganyi atarakira neza imvune, ndetse na Ndikumana wabazwe ku rutugu kuri uyu wa mbere tariki ya 23 Nzeri ntabwo bari mu bakinyi bajyanye n'iyi kipe. Umukino wa Rayon Sport na Singida Black Star uteganyijwe kuwa gatandatu tariki ya 27 Nzeri ukazabera kuri Azam Complex Stadium. Hari abandi bakinyi ba Rayon Sport bari basigaye i Kigali bageze Dar es Salaam kuri tariki 25 z'ukwa 9 2025 nyuma ya saa sita cyangwa se nimugoroba. Abakinyi ba Rayon Sport bari basigaye i Kigali kubera ikibazo cy'ibyangombwa bageze mu mujyi wa Dar es Salaam, aho basanze bagenzi babo bari kwitegura gukina na Singida Black Star. Ni mu gitondo cyo kuri uyu wa 4 ndetse no mu mugoroba wo kuri uyu wa 4 nibwo abakinyi batanu ba Gikundiro bahagurutse i Kigali berekeza muri Tanzania gukina umukino wo kwishyura w'ijonjora ry'ibanze rya CAF Confederation Cup. Abo bakinyi bari basigaye ni Habimana Yves ari nawe rutahizamu rukumbi Rayon Sport ifite, Shimimana Fabrice na Rushema Chris bakina mu bwugarizi, Harerimana Abdelaziz ukina mu kibuga hagati, ndetse n'umunyezamu wa kabiri bita Mugisha Yves. Abakinyi bageze muri Tanzania ariko basanze bagenzi babo bamaze gukorera imyitozo ya mbere kuri KMC Stadium. Bigirimana Bedi washidikanywagaho kuri uyu mukino yakoranye imyitozo na bagenzi be, ndetse ikipe inatangaza ko kugeza ubu amaze kumera neza. Ni imyitozo yarimo Bayisenge Emery nawe umaze igihe gito yakize imvune. Umukino ubanza wabereye mu Rwanda kuri Kigali Pele Stadium warangiye Rayon Sport itsinzwe igitego 1-0. Umukino wa Rayon Sport na Singida Black Star uteganyijwe kuwa gatandatu ku itariki 27 z'ukwezi kwa 9 2025. Uyu mukino ukazabera kuri Azam Complex Stadium. Aba bakinyi ba Rayon Sport rero bakaba bari basigaye bakaba bageze i Dar es Salaam aho bagiye gukina na Singida.